Wetso madume nako e supile mo phatleng dikgang ke tsa Botswana Television mme re gasa ka thamalalo tota go tswa tropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phutego mako re ditibulegela ka go leba ditlhogo go bula ga lefelo la phatlalatso motlakase kwa Tokweng substation go bolelwa e le sesupo sa maitama puso a go gatela pele mo maikaelelong a go tokagatsa ditirelo tsa motlakase. Thego ya mafatshe ya bomasome a supa ya lekgotla la leina ka ntseng le merero ya tsa diphologolo le tshomarelo ya tsone la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC simologile gompieno kwa Portugal mme mo go tsa metshameko mokatisi wa kwa Joining Galaxy o tlhophiwa jalo e le mongwe wa bakatisi ba ba tla phadisana le tota mokatisi yo ga itseng tota wa ngwaga wa 2023 kwa moletlong wa kabodietsele wa lekgotla la COSAFA Wetso yo tlabong a ranola ka pua diatla o bidiwa Patricia Chobonyane. Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa mme Joyce Khumo Matlhare Seleka ene e le moeteledipele wa ba maruri a sa iphitlhe ka monwana fa a bua dikgang le batho mme ebile a dira jalo ka botho. Dr. Masisi o buile se fa go motsa balelapa lo ra Seleka morago ga go tlhokala ga motsadi o wa bone mme Seleka kwa kgaolong ya peleng kwa toropong ya Lobatse tota Mathabaphiri ka pego. Dr. Masisi o goroga jaana mo lelapeng lo ra Seleka mo Lobatse go ba tshedisa morago ga go tlhokagala ga motsadi wa bone mme Joyce Khumo Matlhare Seleka kgwedi eno e le 12 ka la botlhano mme Seleka ne le leloko la phati e busang ya BDP la Popota ka jaana ke la nna mokhanselara yo itlhophetsweng makgetho a le mane la bohelo e le ka dingwaga tsa 2004 go ya go 2009 mme balolapa ba tlhalosa ha lwetse ka lobaka ba kaya ga malatsi a gago a bohelo a le kokekelong a na sa tsoge gotlhelele mirile ka lwa bone ke ya gape ka go molekola ona tšhentšhile gotlhelelelelelelele e sa tlholele mama wa phakela a sa tlhola responda ke be ke bua maitseboa ke re ke a go mojesa ka re ntse re dira yaanong ke ga ile gore go wes mirile ka wa 9:10 ke ga my sister antele sa nthare kana mama o re tlogetse ka la botlhano di 12 ga go nna yana ga re thagana kana ke tano ke le gabedi mme ke motho mokrago wa Popota o matshwanedi gore makamokraga tle go motsamaisa sentle ke mo etelepele ya phati ke tsama tsheditse mo lapeng le nna ka re le ikokotlele ka leina la ga mme mmalona ka botho ba gagwe ka hale go diseng ka teng ka re mitseng ka teng ke re bulela dipelo hela ka nantsi ne le motho o sa tsabeng go bua maikutlo a gagwe ene re mo ratela gone mo o re na re straight talk breaks no friendship. Botlhaga jwa ga mme Seleka bo ne bo itshupa ka ene le moeteledipele wa mekgatlho ka go harologana ya akaretsa ya sepolotiki ya bomme le ya botsogo o tlhokagala a le dingwaga di le 21 e le leloko la BDP National Council of Elders na pa batho a eteletse batho pele a ba batlela tse di molemo ha o le moeteledipele o kgona go busa ka gore go na le batho ba tshwanang le mme Seleka hawa yo mmuso le gore o dira tsotlhe ha ba sobe mme Seleka ha go tseme sentle ha molaetsa o gore go le go wena le taelo gore go le go wena wa thoma misa gore wa go e gorosa jaaka entse a ba isireletse ka seriti se botsadi ba gago go mo go tshwanetse gore re go lebogele la bohelo ha re le mo campaign ya mo meeting tsa rona tsa party ya rona na bua gore ka re bona ha lo tsene kwa gae ha ke itumile seo ka gore ke batla go bona lo tsena kwa game lo kopa tlhoko gore a re ga le tsene mo malapeng mme seo ke seo se sagile mo go rona re le Batswana gore o tshwanetse gore o tsene mo mothong o mo dumedise o mo itse mme re lebogela go goroga ga gago ga Tautona mahoko a gago a kgomotswa a tla goroga go dipelong tsa ra Seleka go kgotlhe ya ra Seleka le hatse ka bophara. Dr. Masisi o na gape a rotloetsa bo ra Seleka go tlotla seriti sa motsadi wa bone ka go tshwaragana ka lorato mme Seleka o tla boloka ka matlhatso kgwedi eno e le 20 ko Lobatse.
Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News, Lobatse. Me fa re tswela kwa ntle ga lehatshe leno phuthego ya mafatshe ya bomasome a supa 70 ya lekgotla le le inakantseng le merero ya tsa diphologolo le tshomarelo ya tsone la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC e simolotse gompieno kwa Cascais, Portugal, mme e tla bulwa semmuso mo tsatsing la kamoso. Tona wa tikologo le bojanala Rre Dumzweni Mthimkhulu o solofetse go buisa phuthego e ka matlhatso kwa tla rufatsa maitlamo a lefatshe la Botswana a go boela gape go nna jalo leloko la lekgotla le. Phuthego e ya CIC e tla jana lefatshe la Botswana le tsweletse ka letsholo mo mafatsheng a kwa Europa go ema kgatlhanong le molaokakanyetso o sa ntseng o reriwa mo parlamenteng tsa mafatshe mangwe go emisa thekiso ya dirwe tsa letsomo la diphologolo. Mookamedi wa lekgotla la CIC Dr. Philip Hama o buisantse le megadikgang wa Botswana Television o tshidileng ka betsi mo botokong jwa phuthego eo a tlhalosa fa sa dumalane le molao o ka o ema kgatlhanong jalo le tswelelopele ya maiteko a tshomarelo diphologolo le gona go baya ka fa mosing le go baka tatlhegelo e kgolo mo mererong ya tsa diphologolo makgabisa naga. Phuthego kgolo ya bomasome a supa ya lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC e tsweletsa go le gontsi mo tswelelopeleng ya merero ya tsa diphologolo le tshomarelo ya tsone ka ebile e ngwekile dipalopalo tsa maloko a lone go tsweng mahatsheng a heta 25 a ka one a totomaditseng maitlamo a go somarela diphologolo ga se nnela ruri. Seabe sa lehatshe la Botswana kwa phuthegong e se gatelela dikgato, dikatego le mosepele wa lone mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo tse ka tsone di totomaditseng temogo ya lone go ralla lehatshe. Mme jaanong di lebanwe ke kgwetho ya molaokakanyetso o sekasekwang ke mahatshe a tshwana la UK le mahatshe a mangwe mo Europa go emisa thekiso ya dirwe tsa letsomo la diphologolo. My personal opinion is that it is all about protection of habitats and that the animals will only survive if a certain value is attached to them. You can have the value by the meat, you can have the value by photographic tourism and as well by hunters. So a trophy ban would be completely counterproductive to the protection of animals. It will lead into a loss of biodiversity, and it's a wrong way. 100% convinced that hunting renders a service to nature and to society. Hunters, they work for biodiversity. Hunters bring meat on the table, and hunters help in managing wildlife, in counting wildlife, and also, of course, preventing damages wildlife is doing. So that's our belief, and we think that this service we render is very, very helpful, and we have to advocate and to publish that hunters are doing good for the public and not as our opponents want to frame us as killers only. Lehatshe la Botswana ke lephata la tikologo le bojanala le eletsa go nna le boloko jwa lekgotla le la CIC gape gore le tsweledise le go heta mosepele wa lone wa tshomarelo diphologolo ka go dirisana le lekgotla le le tumileng go ralla lehatshe ebile le na le dingwagangwaga la atolosa maitlamo a go haboga kulodi jo bo rotloetsang tshomarelo diphologolo ya se nnela ruri. Botswana is most welcome. It's a lovely country. I have seen it several times. It's one of the most wonderful pieces of nature we have, and Botswana stands for the values the CIC carries. So vision and mission are very much alike. So for us, it's an honor that Botswana is back in our arms, and Botswana, being a member, will drive our doing, will drive our history. So you can participate now. I think that's the most clever thing from Botswana to do. You join in order to be part of it and to decide what we are going to do in the future. Lekgotla la CIC le itshegeditse ka maitlamo a gore tiriso e maleba le tshomarelo ya senela ruri a ditsa tholego ka go harologana go na le dipeelo tse di molemo tse ka tsone di na leng boleng mo go tsone ditsa tholego tse mme se e le mangwe maitlamo a rotloetsang sethego sa phuthego e ka sone. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cascais, Portugal. O tshidile Onkabetse a le kwa Cascais kwa Portugal.
mme ga re boela monogae tona wa lephata la ditswamong le kgotetso Rre Lefoko Moagi a re go bulwa ga lefelo le le phatlalatsang motlakase ke gore substation wa selekanyo sa 132 kilovolts la Tlokweng ke sesupo sa maitlamapuso a go gatela pele mo maitekaelelong a yone a go tokagatsa ditirelo tsa motlakase mmogo le gone go rotloetsa kgolo ya itsholelo. Tona o ne a bua jalo kwa pulosemmusong ya lefelo leo. Tsholofelo Tombale Kapego. Morago ga pulosemmuso mafaratlhatlha a hetlang motlakase kwa kgaolong ya Kgatleng kgwedi tse pedi tse di fetileng. Kgaolo ya Tlokweng le yone jaanong e tlatse ka palo go oketsa mafelo a tla akolang kgokelo le katloso ya dithitelo tsa motlakase mo kgaolong eo. Lebelo la go bonesa dikgaolo tsa lefatshe leno le tla jaana morago ga gore puso e itlame go tlhomamisa fa dikgaolo tsotlhe tsa lefatshe leno di tshwanetse go gokelwa motlakase. Mogodisane, Maung, Molepolole, Tlokweng, Serowe. Ga re lebelela the top 5 in terms of population mo ela hatshelela la Botswana. Me population e kana dipalo tse tsa bathotse di go ra di re batho ba ka tse ba gola hela o sa ba dire le ditirelo le ditlamelo tse di tsamaisanyang le dipalo tse di nna mo motseng wa go nna jalo. So I'm pleased that today we are all witnessing the completed Tlokweng substation, which houses some of the latest technology in electricity transmission and distribution. This is testament of a journey of continuous development and unwavering commitment from the government of Botswana to enhance the quality of life. Le fa go ntse jalo thulaganyo ya kgokelo le kago ya mafaratlhatlha a motlakase lefatshe leno ka bophara e lejwa e sena go bonesa dikgaolo tseo fela mme gape e ya go sologela dikhampani tsa monogae mosola ka jaana di tla nna le sebaka sa kwatabolotsa mo go tse di filweng tiro eo. I'm pleased to share that in line with our citizen economic empowerment drive, the main contractor, Boneba Shandong, subcontracted work to 22 citizen-owned companies and complied with our CEE requirements, which we set at 40% of the contract value. Bagolwane ba motse ba amogetse go agwa ga lefelo leo ka diatla tsoopedi. Tona ha ke na ape mahoko a mantsi raitso ke itumetse go menagane and ke go eletsa katlego mo go tsotlhe raitso tsotlhe. Bani ba kgaolo ya Tlokweng ba rotloeditse go somorela lefelo leo mo tshenyong le bogodi jwa megala ya kopore jo bo busetsa morago maiteko a puso a go tlisetsa batho ba lefatshe leno ditlhabololo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso kganyeng ke le kalana la Botswana Energy Regulatory Authority BERA le itsise setšhaba fa ditlhotlhwa tsa lookwane la petrole le diesel di tla okediwa. Lookwane la unleaded petrol le gantsi re le bitsang petrole e kgologolo le tla okediwa ka 113 thebe litara. Lookwane la unleaded petrol 95 e le petrolo e gantsi re bitsang re ke ntsha e tla okediwa ka 105 thebe litara. Tlhotlhwa ya diesel 50 ppm e tla okediwa ka 16 thebe litara. Ditlhotlhwa tse tsa thekiso ya lookwane la difofane aviation gasoline yone e tla fetoga jaana. 393 thebe litara mono toropokgolo Gaborone, 392 thebe litara kwa Maung, 409 thebe litara kwa Kasane fa kwa Francistown e tla nna 397 thebe litara. Diphetogo tse di tla simologa bosigo gare motsotso morago ga nako ya 12 go le la botlhano moranang a le malatsi a le 18. Diphetogo tsa ditlhotlhwa di rotloediwa ke koketsego ya ditlhotlhwa tsa lookwane lefatshe ka bophara go tsholetsega ga lookwane la oil go rotloediwa segolo jang ke go tlhoka iketlo ga sepolotiki ga mafatshe mangwe le kwelotlase ya thekiso ya yone. Tsena mo kganyeng ya borukutli. Mapodisi a Sephiri a letse a tshwere banna ba le bararo kwa Mogodisane Block 9 le Mmopane morago ga gore ba longwe tsebe gore banna bao ba ne ba gorosa moromo tala e le tlhatsana ya tagi ya motokwane go tsweng kwa lefatsheng la Eswatini. Mo letsholong leo mapodisi a na fitlhela banna bao ka mokoa wa motokwane o iseng o kalwe. Go tlhaloswa e se lantha banna bao ba tsena thata mo motokwaneng ka ebile gote ga se lantha ba tshwarwa ka dikgang tsa mohuta o nkutlwile Thamage a re Sekukuni
se bonwa ke sebataladi. Go menolwa ga malao, go solediwa ga disofa le go hunyonkolwa ga dilwana ke dingwe tse mapodisi a sepiri a neng a di dira mo ntlong ya banna ba moraga gore ba longwe tsebe gore go mekoa ya motokwane e amogetsweng ke banna ba go tlhalosiwang ba rekisa ditagi. Banna ba neng ba inanata go araba dipotso tsa mapodisi ba feletse ba tlhalosa fa tagi e tswa ko lefatsheng la Eswatini mme ba e anamisa mo lefatsheng leno ka go e rekisa. Batho ba le bane ba belelwa ba le bane ba dingwaga tse di fa gare ga 36 le 37 mme e le banna ba le bararo le mme a le mongwe mabapi le gore re ba fitlhele ka setlhatshana se re belelang e le motokwane se e leng gore ga re se lebelela weight ya teng ne le 100 kg. Go na le ditagi tse di tsenang mo melelwaneng bja rona mme go be go nna le tse dingwe tse e leng gore di tlodisiwa molelwane ko dikgorong tse e leng gore kana ko e leng gore ga se dikgoro tse e leng tsone tsa molelwane kana di huhumetswa molelwane go lo gongwe. Mo poriputsong e tseneletseng mapodisi ba ne ba kgona go tswelela ba hunyonkolla tagi e ya motokwane mo dintlheng tsotlhe tsa ntlo e. Melato e tshwanang le bo dipolao tsa batho, melato e tshwanang le dikgokgontsho tsa mo malapeng, melato e tshwanang le dipetello. Ga o lebelela o fitlhela e le gore go na le fa e leng gore dikgang tsa ditagi di na le seabe mo go tsone. Banna ba ne ba ragosetsa mapodisi ko motseng wa Mmopane go ba supegetsa mongwe yo ba jang le ene. Ka tlholo e ko godimo e leng gore re ka e neela motho ke kgolegelo ya dingwaga di le 20 mme fa e le gore ke madi e ka nna madi a kwa godimo a motho a ka duelang ke 500,000. Banna ba ga se la ntlha ba tshwarwa mme sebe sa phiri e le go tsaya lobaka ga dikgang tsa barekisi ba ditagi ko makgotleng a ditsheko. Re tshengwa ke bone batho ba ba bidiwang repeat offenders. Go na le yone kgwetlho e leng gore go fitlhetswe go na le yone backlog ya di-case kana di-case tse di saletseng go morago jaaka gongwe ka tswa o bua ka gore ke dikgang tse e leng gore di tswa kgakala di ntse di le teng. Ba belaelwa botlhe ka bone ba santse ba tshegeditswe ke mapodisi go ba ditswa ke tlhotlhomiso tse di akaretsang go ba fa motlhala wa ko ditagi tse di tswang teng. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Ra tswelela mme komiti e ntšha ya Intellectual Property Policy Coordination e lebaganeng jalo le go netefatsa go diragadiwa ga molao wa itshireletso kana tshireletso ya ditlhamo tsa beng monogae e rotswe semmuso maabane mono toropokgolo Gaborone. Fa bua kwa moletlong o neng o tshwerwe go rola komiti e mogolwane wa Companies and Intellectual Property Authority SIPA Reginald Ramaphoi a re mo godimo ga go sireletsa ditlhamo tsa beng komiti e gape e tla thusa lefatshe leno go diragatsa nngwe ya matshego a tebelopele ya lone ya ngwaga wa 2036 ya go fetola itsholelo ya lone go nna e ikaegileng jalo ka dikitso ka tiriso ya ditlhamo tsa beng. Amogelang molatlhegi wa bega. Lefatshe la Botswana le na le toro ya go fetogela kwa itsholelong e ikaegileng ka dikitso go tswa mo ditswammung ka ngwaga wa 2036. A jaaka lefatshe le le tlhabologang, lefatshe leno le banwe ke dikgwetlho tsa go fitlhelela toro e. Mme le fa go ntse jalo puso ka tshwaragano le bana le seabe ba akaretsa makgotla a mafatshefatshe e tsweletse ka go dira maiteko go tlhofofatsa se. The committee will enable the country to advance. Komiti e tla thusa lefatshe leno go atlega mo maitlamong a lone a go tlhabolola itsholelo go nna e ikaegileng ka dikitso mme se se tla dirwa ka go rutuntsha gangwe le gape ba ba roleng boikarabelo jwa go diragatsa melao of policy and its implementation plan. Ne re kopane gompieno gore re roll out policy to them to understand their roles and then le go make sure gore going forward they start implementing the parts in the policy tse leng gore di lebagane le maphata a bone kana di-organization tsa bone. Lekalana la SIPA le le lebaganeng le go sireletsa ditlhamo tsa beng monogae le tlhalosa fa le tla ema komiti e ntšha eno keng.
SIPA is currently in the third year of a 5-year strategy that is hinged on mo nakong eno SIPA mo ngwageng wa boraro wa lenaneo la dingwaga tse 5 le le ikaegileng ka go sireletsa ditlhamo tsa beng. Maikaelelo a SIPA ke go rotloetsa go dirwa ga dilo tse dišwa tse di tla nnang le seabe mo itsholelong. Re ikelela gape go rotloetsa dikgwebo tse di ikaegileng ka ditlhamo tsa maranyane. Collaborations to ensure that the innovations are commercialized. Komiti e ya maloko a 20 le bofere bongwe go tswa mo maphateng a puso le mohama o ikemetseng e supa fa e tla bereka ka thata go diragatsa thomo ya yone. The communities in Botswana. Shaba ya lefatshe leno e tla boela fela thata ka jana re na le ditsatlholego tse leng gore e ikeegile ka tsone mme fa dilo tse di ka tsamaiswa sentle ka fa molaong batho ba ka akola go le gontsi mo go tsone. Will also go to the communities. Komiti e tla tshwara bokopano morago ga dikgwedi dingwe le dingwe tse 4 go itsheka-tsheka go bona gore a e tsweletse sentle. Amogela molatlhegi Botswana Television ga Boroni. Wetso go tla nna monate jaaka dipaakanyo di tsweletse sentle kwa ga Mosopa kwa go tabong go tsere moletlo wa ngwao wa hikalangwanyana o tabong o tshegetswa ele wa maitibolo go ya ka mogolwane wa lephata la banana bong metshameko le ngwao wa kgaolo ya ga Mosopa re moeti go disamang go solofetse gore moletlo o ngoke badiragatsi ka go farologana segolo jang ba mmino wa setso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le ene o solohetswe go tsena moletlo o ke se go fetsa makwinja ka pego. E tla re ka mathatso lefelo le le fetogile boramello jwa ditshupo tsa ngwao ya kgaolo ya Mosopa tsa hikalangwanyana tsa go ya ka ditso tsa ngwao e o di supang fa lefelo le reilwe ka tiragalo e neng sa tlwaelesega mo motseng o. Ditso tse di supa fa gare jana nngwe e ne ya metswa ke noga mo lesitsing la noka mme a bona morago a setsa tlhokafetse. Se le tse dingwe ke dingwe tsa dintlha tsa ditso tsa kgaolo e tse di solofetsweng go kaiwa le go bolelwa ka matlhatso. Go ya ka rre go disamang banana ba kgaolo ya Mosopa le metsi e mabapi ba solofetswe go tsena moletlo o go ithuta ka ditso tse. Go tla be go na le baeng go tswa ka lehatshe le lotlhe le kontle ga lehatshe ra gona le bodiragatsi ba bo harologaneng bo botswana le kwa mahelong a kontle ga Mosopa ba ba binang sebiro ba ba binang seyei ba sobeya le basaro ba bangwe ba tswa kontle ya ko maung ko bokone bophireng se e le go supa gore ngwao ya rona re le Batswana re tshwanetse gore re ne le neelano re neelane Batswana ba ba ka kwana le Batswana ba ba tswang kontle yengwe ba kopane ba nne le popagano so moletlo o tla dirisiwa go bopa popagano yone eo ra gona le bodiragatsi bo bongwe bo e tla reng go tswa go njano maitseboeng re boe re nne le mo go bitswa go the Contemporary Festival. Le fa go ntse jalo godimo ga go ithuta ka ditso le ngwao ya kgaolo e banne ba kgaolo eno ba solofetse go ba letsogo mo moletlong o. Dr. Vom o taba le fa mo Mosopa a to rutwetsa banana ke to le ruta gore ke eng ke tsere nako e telele ke le mo industry ke one ye ke one kono ke ta bona ke na le bo morware bo V le bo Ngwazi ba bua tsa bone nna ke tabe ke bua gore o dira jang gore o sustain mo music industry go itela gampione. As much as dipalo tse di re-updatileng gore di solohetswe we expect go nna le letseno le botoka tota provided dipalo tsa morafe o ditlang o tlang indeed ba tla ba hiwa tsono kana re hiwa tsono gore ba transportiwe ke rona otherwise ke yone hela the way re ka nna le letseno ka teng ha ba ka tla ka kono eventing ka dikoloi tsa bone it will be a loss to us. Ke tla yana go tla go rekisa gore le nna ke bone sengwe e tle re ka moso le nna be e re ha moletlo o phatlala ke be ke supa sengwe mme re solela gore e re mo bokhutlong ba one rotlhe ba re tsileng ha re be re kgona gore ka moso re rekele bana di uniformo re rekele bana dijo. Setšhaba se kopilwe go etletsa meletlo e tshwana le e tsweletseng ka gore bololwa go kgotla go somarela ngwao e kokomane ya Batswana e tla tsogang ipela ka yone. Ke se go fetse makwinja BTV News Mosopa. Wetso hale gona o tsubanse gona sa ditshwantsho dikgang tsa Botswana Television Primaning ya Labone. Ga re tswelela puso e setse dirisitse madi a fetang 1 million pula go nonotsa maiteko a mephato e tshwaragetseng tiro le maphata a itshireletso go lwantsha seemo sa bogodi jwa leruo fa gare ga lefatshe la Botswana le Zimbabwe
kwa kgaolong ya Bobirwa. Mangwe a madi ao a dirisitswe go reka koloi ya Land Cruiser le didiriswa tse dingwe tse di neetsweng morafe kwa Bobonong. A re utlwe pego ka Karabo Molusi. Mo dingwageng tse pedi Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a sena go itlama go araba selelo sa Babirwa sa bogodu jwa leruo jo bo neng bo ba humanegisitse. Puso e ntse e tshwere ka natla go diragatsa ditsholofetso tseo. Tautona Dr. Masisi o ne a tsibogela seemo ka go buisana le molekane wa gagwe Re Emson Mnangagwa ga bo ga romelwa moemedi wa Zimbabwe kwa molelwaneng go ya go itseela bosupi. Mephato e ne ya go lagangwa le makalana a itshireletso a puso gore ba thusane tiro eo. Tautona la tsela Botswana o kile a tagonega a nna le seabe a re jaaka ne re simolola puso e tsenya letsogo e thusa mephato ya rona ka didirisiwa kgata le tona wa dikgaolo le ene hala jalo ba ntse le thulaganyo ya go support-a le go nonotsha mephato jaaka le itse ke yone e sireleditseng leruo la Babirwa ka kwano. Nna ke amogela ka Tautona re lemogang ka teng re le mephato go Zimbabwe le re ke a e rana ke le ka kwa re tshwara le ZRP re tshwara le ZTF ke ra masola go Zimbabwe re tshwara le bone ka kwa re tshwara le dikgosi go Zimbabwe re tshwara le mapalamente ba le rwa mo Matebeleleng re bua le bone time and again maleba le bone livestock wrestling yana kere nna ke dumela gore a kolo e itiliano ra go tshwaragana mo and mo. Dithuso tse di tswang mo pusong di tlaleletsa mo boithaopong jwa Babirwa. Koloi e ba gaetsho e jele madi hela kana kan 740,000 so ya ka le bona e kwadisitswe le na le stempe sa puso kana gore a re ya go tsamaiswa ka ditsamaiso tsa puso. Me kgaeto na gore a re tlhokomeleng ke a rona gore e kgone go re thusa. Mo gongwe ke dithoro tse di jeleng madi a kana kan 62,000 re na le dithotshe tse di jeleng madi a kana kan 91,500 re na le di-stretchera tse di jeleng madi a kana kan 388. Dumela gore it's more than 10 years ke ntse ke thusa morahi wa rona ha re ntse re tsweletse ka dithuso ka banela le tsone dipitsi tse ne ba di dirisa ele border patrol ke itumela thata tsa tseno ga ke bona gore go tswe mo ga dipitsi Tautona o na bona go tshwanela gore a re neele thuso e kana mo kgatelopeleng e kgonagetseng ka tshwaragano ya Babirwa le puso tshireletsego ya lefatshe ka fa molelwaneng le Zimbabwe le yone e nonofile fa batswa setlhabelo le bone ba bone thuso. Mosepele mo maikemisetsong a puso a go inola Babirwa mo manokonokong a go utswela leruo ga o simologe ka koloi e le didirisiwa tse itlileng le tsone o tswa kgakalanyana jaaka irile a re mo ngwageng o fetileng puso ya tsisa jalo dikoloi tse di hapegileng tse di dirisiwang kwa molelwaneng. Puso e rile ko morago ya tsa tshwetso ya gore ba mephato tota ba duelwe ka madi a lenaneo la ipelegeng mme mo nakong eno phimolodikeledi ya leruo le yone e tsweletse bangwe ba setse ba neetswe dihutshane dikgomo le tsone di a simolola. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. Fa re boela ka kwano borwa bagwebi ba motse wa Kanye ba kopile go iketleletsa kwa diofising tsa Leya go ya go itseela ditsamaiso le dithuso tse ba di tlhokang go atlega fa ba na le kgatlhego ya go tsenya kopo ya madi a lenaneo la Chema. Kopo e dirilwe ke mo palamente wa Kanye South. Dr. Lemogang Kwape fa na buisana le bangwe banni ba baneng ba supile kgatlhego ya go itse ka le botlalo ka lenaneo le la Chema ba tshaba le dikgomo ba tlogela temo le sefolela. Ke tsogofetse Makunja wa Bega. Mo palamente Dr. Kwape go na rotloetsa banni ba Kanye go emela dikgwebo tsa bone ka dinao gore di gole di bo di atlege segolo bogolo bao ba nang le dingwaga ba gweba mo mebileng. Dr. Kwape a re ke nako ya gore jaanong ba tsene ithutونtsho ya tsa dikgwebo gore ba rutiwe ka go godisa dikgwebo ga mmogo le go atolosa mmaraka wa tsone. A ke batle mananeo a puso lo a tsa ko radio mall ke batla lo tsamaya lwa ko diofising ya ntse ke se kopa mo bodireding jwa rona mo lehatsheng la Botswana ke gore tiro e le nna ke ipalla mo teng tiro tse re di ira re di adimile ka gore e tla nako ya gore e be ile rona re direlwa yana ha o direla batho ba irele jaaka le wena o eletsa go direla.
ba na le seabe ba lenaneo le la tšhema-tšhema ba ne ba tlhalosetsa ba ba eletsang go tsenya kopo ya lone ka melao le ditsamaiso tsa lone. Re go ha 3 months gore we go builda lone letseno lewa ke gore re ha re gore a re simolla go duela khatsana e be ile ka yang ga o tsere mo go 15,000 a ra bitsang re ra tsamaisang kgwebo ra re one wa duela in 6 months yang ke bona o tshotse go itekanye gone go gore business ya me ha ke batla bokana a mme ka re 6 months e be duetse madi a ke a tsere methala a khomo e mentsi gore ha o ka dirisa mothala le 1 possibility tsa gore o hume di go tase batho ba na le madi ba humi ba na le business di probably more than 3 ga o le business le 1 ha na le semausu ha o ka lwala wena monga semausu possibility ya gore semausu sewe e go godimo nna mo bogompieno ke ntse ke rekisa hala ke rekisetsa mo lwapeng ka mabaka gore ne se ke khone gore nka goroga go gore ke ka aga gone ha ke rekisetsang teng mme go botoka hela thata mme maikelo a me hala ke gore ke go oketsa ke go ya go tšhama-tšhama ke go kopa madi ke kope dithu ona wa ka nthusang ga ke tshweletse kgwebo ya me ke le monana go senang kgwebo ke itumela thata gore ke go applyela lenaneo la tšhama-tšhama le nna ke itshimollele kgwebo e leng ya me feeling sone gompieno ke tsa se ka re thusa mo go building dikgwebo tsa rona mo go tleng ka other business ideas gore re ka ira yang go itshetsa go apele. Banne ba ne ba kopa gore go tshwarwa ga diphuthego tsa mothale o e nne selo modiro ba tlhalosa fa di ka ba thusa gore ba tlhalosediwe ka botlalo ka mananeo a tshwana le a gore ba tlhaloganye. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Ra thatloga re tswa kwa borwa re a kwa legare. Re wa ba bo kidikilo go tseng kwa motseng wa Paja ke mongwe wa ba temo ya nosetso ba ba simolotseng go lema merogo ka dipaka tse di sa tlwaelesegang. Seo go tlhaloswa e le maiteko a go ama a go tota go aga mohama wa temo o nonofileng go emelelana jalo le dikgwetlho tse di bakwang ke phetogo ya loapi tse di kgoreletsang thulaganyo ya go ntsha dijo. Go tlhaloswa fa mokgwa o tla thusa gore merogo e nne ntse le teng mo mmarakeng ka dipaka tsotlhe mo ngwageng. Karabo Molusi wa Bega. Go inakanya le mogopolo wa go lema merogo ka nako e sa tlwaelesegang go supa gore balemi ba lemoga ebile ba simolotse go fetola dikakanyo maikutlo le ka fa ba ntseng ba dira temo ya nosetso ka teng. Company ya Spring Lilies e lemang mo lefatsheng la selekanyo sa dihekere di le 2 ke nngwe ya tse di supileng bopelo kgale ka go lema merogo ka dipaka tse di sa tlwaelesegang. Both batho ka bontsi ba lema magapu after winter le tamati, and then it tends to flood the market. When it floods the market, the price becomes very low. Ya rona ka re se re le mo industry ndi ngwaganyana di le mmalonyana re se re lebile maelenyana a teng gore re squeeze ha ka re tsena ha kae. Ya rona ra le mahaba thote ba hetsa go lema le go rekisa. Ya no gompieno na rena le magapu ra harvest le tamati le bile go butswa mme off season has got high risks and high revenue. That is what we've observed over time. Maitemogelo botsipa jwa go ntsha maduo a bonalang ka didirisiwa tse di seng kae go dirisa maranyane go dira ditshekatsheko le go ipapana ka kitso ya mefuta ya merogo go supagetse fa go kgontsha balemi go ka atlega le fa diemo di ka bo di tlhobosa. Go ha re lemile watermelon e bile go teng Keto F1. It's a hybrid watermelon variety. There's a reason why we chose it, because it is shown that it's resistant to some of the fungal infections that affect watermelons. It actually has got transportability traits. When even it also has a good shelf life. Fungal infection. Le fa go lema ka nako e sa tlwaelesegang go na le dikgwetlho tse di kwa godimo, balemi ba tlamega go ntsha dithoto tsa boleng jo bo kgotsofatsang go ba kwa pele botsogo jwa bareki le go somarela tikologo gore ba kgone go tswelela ba dira dijo mo go yone. Those bottles that you see here is called integrated pest management system. Re dirile system e go de baiting. Re tsenya chefi mo teng re be thaisa fruit fly because it has to come and feed on the sugar, but that sugar is mixed with pesticide. And in that way, we are able to kill it without having to spray the whole field. But on the pheromone traps,
di-pheromone traps ke di-trap tseo di dirile gore di nkge yaka fruit fly nama ga di bata go goelwa, and all the males will come and try and mate and be di bolwa mo teng. Even the fertilizers that we use, 80% of them ke chicken manure ka le one re tsa konotwane eggs, ana re dira mo the organic manure tea. Fa mogopolo wa go inakanya le diphetogo tse o ka ata maiteko a lefatshe a go oketsa selekanyo sa dijo le go aga itsholelo e tsamaisiwang ke beng gae e ikaegile ka go rekisa dithoto kwa mafatsheng a mangwe a ka atlega. Karabo Molosi, BTV News, Paje. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o a kgotse motlhala wa kgodiso le katlego ya ga mme Mogatsatshekedi ke itire wa kgotla ya go se kokota kwa Kanye kwa Mailabobela yo tlhokagetseng a le dingwaga di le 92. Mme ke itire o tlogela bana ba bomme ba le 7 ba mo go bone mongwe wa bone e le mmamelao mogolo wa lefatshe leno e bong mme Mako Abraham. Tautona Masisi o tlhalositse fa ba lelapa lora ke itire ba sa latlhegelwa ba le nosi mme lefatshe le lone le latlhegetswe ka mosadi wa motia yo bonatla le bothakga jwa gagwe bo bolelwang thata mme ebile go bonala a tlogetse a bo a jwadile peo mo baneng ba gagwe. Lesego ka ntse go bua ka mme ka teng le ka na le thaka ka teng le ka go diseng bana ka teng le ka ipetle peo ka teng. Thapo ya gwe ya iponatsa lesika le namile ke setho motho wa ipetla wa itira wa iphitlha ke le bora o tseba ga mme thata ka gore o irile mo e le gore re go solela mo mothong a le molemo mo lopeng la gagwe le mo setšhabeng. Mahoko wa buile motsadi wa rona a tla tsena mo dipelong tsa rona re tla ikokotlela ka one e tla re tswa mongwe le mongwe a ba utlwile kgomotso eno o e ritsile ke solofela gore e mo tsenye mo pelong mo boemong jwa kgaolo ye ra le ba bangwe jalo ga o lebale gore o goga joko ko pele mme go na le ba ba go setseng morago so seo ra se lebogela tshwanetse re go leboge jaaka o bua gore tsela e ya botlhe re go bolele gore nanao ha gore tiro yo o e irang e senyela go re tsamaisa le a go kgatlhegela go itse gore re ga kae go le monate le go le botlhoko. A re di konetela mo parlamente wa Shashe West re Fidelis Molao o gwetlile bagolwane ba kgaolo ya Tonota go isa ditlamelo ko bathong le fa go gone go le banwe jalo ke dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya didirisiwa. Re Molao buile se jaaka na buisa boeteledipele jwa kgaolo kwa Tonota bosheng. Re Molao yo gapeleng tona wa temothuo a re go bo kansele ya Tonota e tlhatlositswe maemo go nna e kgolwane jaanong go mo maruding a boeteledipele jwa kgaolo go tlhomamisa gore ditlamelo di goroga sentle bontle kwa bathong le ka nako. Abigail Madorobo wa bega. Bagolwane ba kopile go bereka ka nata go thomamisa gore ditlamelo tsa botlhokwa di goroga kwa bathong. Re Molao o ne gape a rutwetsa ba lephata le le tsamaisang dithopo gore ba tsholetse dinao mo go dueleng dituelo tse di saletseng kwa morago tsa batho ba ba kwadisang dithopo. Expectation ko bathong gore services tse ba di tlhokang gongwe ga di ne di diega jaaka gone go diragala pele. This is one thing that we all must be cognizant of, that we are well acquainted with and ready to respond despite the challenges that we know sometimes the budget may not be adequate as we had hoped it will be. Mihala, it is incumbent upon us to carry along, but to understand where we are and how we are building on taking services go bone. Baemedi ba maphata ka go farologana ba ntshitse dikgwetlho tse di ba lebaneng. The issue that we are currently, or the challenge that we are currently faced with, is the issue of delay in the decentralization. We have since requested DTS
through headquarters, which we are to submit to through our director, that we be assisted with funds. And currently, for the current financial year, our funds have not yet been disbursed, and it gives us a challenge as to find out how best we can fund the school in terms of maintenance. From Monday, the 22 April, up until the 4 June, Renale an inspection of the general voter registration, voters roll. It will be placed more as voters, we check our names if they've been captured correctly, we have been placed in our respective polling stations. Bagolwane ba kgaolo ba kgoletse tiro ente e ba e dirang ya go isa ditamelo kwa bathong ntse ba farafarilwe ke dikgwetho. Abigail Madorobo, BTV News, Tonota. tsomolotsana o ke o thobisang khutwana sa tsa metshameko gore kgaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela a go fetsone kgaitsedi ya motho hikala ngwanyana go tla nna bontle thata go gona le cultural village ke bone gore gona le lekgapo gona le magae a Setswana gona le digotlo gona le ke go dikobotlo mote go gontle kgaitsedi go bot e itse re bile a ke eletsa go ka nna ha kere ha the cultural village so ha re bua ka ditso tsa Moshopa ha kere batho ba Moshopa ke ba khatla ba ga Manana ha ngare ba tsana gone go cultural village e ba itlhala kgongwana e nana e bone geletse mo stlaring se mo gone hane amen tle ba jele kana o kgarabe ya kwa ga moso kwa ga monyenyane go tlabe go le monate thata Motswana ka e le kae ko leng teng le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o taba le gone go eleditso tse di tabo di supiwa ke rata gape gore ba laleditse le metsi e harologaneng le ba ditšhaba go tla go supa ngwao ya bone ngwao e le letlotlo e bile gongwe se se botlhokwa ke gone gore kana gongwe ditso ha di ne di ntse di sa buiwe le rona la ba re go letse mo Moshopa re ne re sa itse gore tota hikela ngwanyana ne re itse gore ke go gore sa yenteng gore sa tshamekeleng teng mme re sa itse gore tota sentle go diragala mme o bona gore go mpie ko yanong polelo ya teng ya tlhago ga sentle e bile e tla be e be ne go le ke dumela gore ke tabo ke le kopele le nna ke tlhabeletsang polelo yo thank you kgaitsedi ke go le boga kgaitsedi ka motsone sotle nka mogala ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwang Tebogang Sebetlela mokatisi wa Slapa sa Jonen Galaxy Morena Ramore Budi a re ke tlotla ya kgolo go ba tlhophilwe jaaka mongwe wa bakatisi ba bararo ba ba yang go phadisanela tlotla ya mokatisi o gaisitseng ngwaga wa 2023 kwa moletlong wa ka Bodimpho wa ntla go tswa ke lekgotla la COSAFA Ryan Khangonyane Ramore Budi yo mo nakong eno setlhopha sa gagwe sa Jonen Galaxy se leng kwa setlhoeng sa League ya Botswana Premier ebile a thusitse setlhopha sa setšhaba sa kwa Gabo sa Aforika Borwa go fetsa mo maemong a boraro mo kgaisong ya COSAFA ngwaga o fetileng a re o itumelela go bua tiro ya gagwe e lemogiwa jaaka a tlhophilwe le bakatisi ba bangwe ba ba dirileng bontle go lwela tlotla eo. But I think credit needs to go to these guys. Credit needs to go to South African Football Association. Credit needs to go to Botswana Football Association for granting me the opportunity to be in this country. I think as a coach, you are made or you are seen because of your players. So I think they have always been trying their best to make me a better coach. As much as I've tried to make them better players, but I think they have played more role in making me a better coach than what I have done to them, because they are a group full of talent. So to be honest, I'm very happy. And look, for me, I'll be honest with you, I was not expecting it. Looking at the number of top coaches in the SADC region, but being nominated, it means a lot to me, and I'm very happy, and I thank God for another opportunity. Sometimes we take things light and forget that there is grace, that it's moving with us, and we need to thank God for everything that is happening in our lives. So honestly speaking, I'm very happy. I'm hoping that I will come back home with the trophy.
Ramorebodi o bapolane le Rulani Mokwena wa Mamelodi Sundowns ga mmogo le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Namibia Colin Benjamin. Mo ditloleng tse dingwe tlotla ya mokatisi wa setlhopha sa bomme e phadisanelwa ke Desiree Ellis wa Banyana Bruce Moape wa the Copper Queens a Zambia ga mmogo le Jerry Chabalala wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns sa bomme. Tlotla ya motshameki wa rre yo gaisitseng e tla lelwa ke Lamek Banda wa Lecce le Zambia, Peter Shalulile wa Mamelodi Sundowns le Namibia ga mmogo le Percy Tau wa Al Ahly le South Africa. Rachel Kunda Nanji wa Madrid FC le Zambia, Barbara Banda wa Shanghai Shenli le Zambia ga mmogo le Tabita Chawinga wa Inter Milan le Malawi ba itaisara boratana mo go ya mme yo gaisitseng ngwaga. Ka bodietsele eo ya ntla go tshegetswa e rulaganyeditswe kgwedi e tlang e fera bongwe. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. e le tsela nngwe ya go leka go ngoka batshameki le ditlhopha ka go farologana go tsenela kgaisano ya UB Open Badminton Championships ka dipalo tse di kwa godimo monongwaga. Kgaisano eo e tla nna le dikarolo tse tharo tse dišwa tsa banana, masters le elite. Kgaisano eo e tla bong e tshegetswa lekgetho la boraro simolola ka matlhatso go tsena ka Sontaga kwa UB Indoor Arena mono Gaborone. Now the UB Open, it's growing. Each and every year is growing. From the first edition, we had only 2 categories, as I've mentioned. But now we have 3 categories, and also we are to have a masters category for the first time in its kind. And we think, looking at the numbers of people who have registered, that we think it will be the biggest ever UB Open we've ever going to host. Right now, we are focused on the registrations. We are focused on registering the people, and so far the registration, the deadline is tomorrow at noon. And so far many people have registered, and from here we are going to set up the courts at the arena, and tomorrow the players can come and have a feel of the arena, and they can know, okay, UB Open, we want to have that UB Open as a household tournament that every player knows that each and every year it's a must. I have to participate in this tournament. We need to grow the prize money and everything. We are trying to get it to the athletes, get it out there so that they can participate. We extend our invitation to our neighboring countries such as South Africa, Zambia, and Zimbabwe, who we have in the past participated in that tournaments, and they do obviously come here for the Botswana International. So we expect them to come for this one as well. There may be an issue of something that they need to, that can entice them more in the future. Therefore, I think we could have more athletes from outside coming in. For now, as the brand grows, as we get it out there, as they can see that there's something called UB Open, and they can see the magnitude of it, hopefully they will, join us in the future. Jaanong Fardi Garela moswarelela mookamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re nako itsile gore motshameko wa disela mapa tsa toropo ya Gaborone o kgatlhise go bongwe ke tatedi ya maemo a ntlha fela jaaka go diragala kwa metshamekong ya selebego seo ya diliki tsa mafatshe a mangwe. Mamelodi a re seo se ka kgonagala fela fa bana le seabe ka go farologana mo metshamekong ba le sopo sengwe le diapoloko ka pego. Mamelodi a re motshameko o ga se fela gore ditlhopha di lwele serodimo sa toropo mme o tshwanela ke go supa gore ke o mogolo o rekitsang liki e kgolwane ya monogae. There's a lot at stake on Saturday, ladies and gentlemen. It's not just 3 points. It's not just bragging rights. It's also for the brand Premier League. Because the derby tends to register an unwanted record. When you look at African football. And that unwanted record is that it's probably the only national derby that doesn't fill a stadium. And that record has to end this week. We need to fill the stadium to the rafters like any other national derby in Africa, so that at least we can say we've arrived. Brand Premier League is ready now to go to market and grow football in general, so that there are no more issues around money, there are no more issues around
around anything. mookamedi yo wa pele wa Botswana Football League a re tsotlhe di ka kgonagala fa ba na le seabe botlhe ba ka nna seopo sengwe fela jaaka Motswana a re setsorakeng ja pedi ga se thata. The media to assist, but to every single Botswana to purchase tickets. At derbies in the continent, you don't just look at people in and around the world. People travel from anywhere. People travel from Botswana to go and watch the Soweto derby. So wherever people may be, to support these two teams and to support Brand Premier League. E re ka go le gantsi motshameko o tsholegelwa ke tatedi e seng kana ka sepe go hema mosuke wa go reka dithekete ka letsela bofelo dithulaganyo di setse di dirilwe kwa balatedi ba ka kgonang go di reka teng. That are sold at Gaborone bus rank by Brothers Combis. Then other tickets are sold at Notwani Lifestyle Club. Starting from today, they will be sold at Notwani as well. Then other tickets are sold at Geo offices, Combination. And then we also have Copas ranking tickets that will be sold until Saturday for Copas ranking. Tickets are just going at 50 Pula Grandstand, 30 Pula elsewhere. So we encourage the football lovers to try and get their tickets as early as now. Ba tshegetsa motshameko o ga ba lebala tsa botsogo le itshireletso kwa morago. We've beefed up our security. We'll be having 60 security guards. There will be many, some will be inside the stadium, some will be outside the stadium. And then on top of the 60 security guards that we'll be having on the day, we'll also be having Botswana Police. They will also help us on issues of security, as well as 10 marshals. They will be deploying them around the stands. We'll also have a mobile clinic, just in case there's an emergency. It could be either players or it could be spectators. Motshameko o rulaganyeditswe go tshamekiwa ka matlhatso kwa lebaleng legolo la setšhaba metsotso e le 30 morago ga nako ya boraro mo tshokologong. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Motsana itse diwela fela ka tseleng tse njalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla boa re kopana gape kgantse jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se se baka tla ke bisetse ka go kgaitsedi ke Benson go ga kwalla tsenne di go ga kwa pele kgaitsedi ka tsatsi la mapeo go tsa matlhatso ke heta ka matebela a mantsunyana ga masodi a mphela ga se gabane ke re kuma kwane be ke re kwa ga thamaga be ke heta ka kwa sephatlaphatla le ropong a le ka be ke tsena kwa ga mosopa ke ya kwa hikeng la ngwanyana o se kwa ba timela ta go tshwara ka mogala ta botsa kwa ga sa o ta botsa kwa ga sa kwa ratie hikala ngwanyana wetso go tla bo go diragala ka tsatsi la matlhatso mme a re tsemo go tsone re boe re ikgakole ditlhogo tsa phirumaneng ya labone go bulwa ga lefelo la phatlalatso motlakase kwa Tlokeng substation go bolelwa e le sesupo sa maitlamo a puso a go gatela pele mo maikelelong a go tokagatsa ditirelo tsa motlakase. Phuthego ya mafatshe ya bomasome a supa ya lekgotla le le inaakantse le merero ya tsa diphologolo le tshomarelo ya tsone la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC simolola tsatsing jeno kwa Portugal. Mo go tsa metshameko mokatisi wa Jwaneng Galaxy ke morena a tlhophiwa jalo jaaka mongwe wa bakatisi ba ba yang go phadisana la tota ya mokatisi yo ga isitseng wa ngwaga wa 2023 kwa molethong wa kabo dimpho wa lekgotla la COSAVA. Wetso a re sekara lebala a re tšhentšhe mme ha re di wetsa kgaka ke na mebala e dikgakane a nne kagiso. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency